adwene a government akɔfa sɛbe ye petrol akɔsoro ne ye niama we hu adwene e da ho no or de bi ni na beba betudwa e na NDC fo so mu obetwa free education mu obetwa we mu aban ne betwa we mu ewrade na free education ye twam we ya depa se party bi bon nsem si ye kotwam na nte se ne ni age senya politics senya aban mu keke no pese wo ba no de ne nsem ye no didi fugafuga te se de umbedi side ye kufo hyehyɛ senya sa adwene ne wo sa ankrofo we tirim ama me papa eye den na wo ka kire me se ye twa free education mu ma NDC ni wani age wo ma akobi wo meda so kobi fast forward wuji sa free education no mo pese mo twam na o ma adwene ne se anka aban ebeka se aban nyuma efo ni na no ye tim aketua so. I believe that was what they were trying to let it be. Welcome back na road for please share the page. That was what he was thinking. But mo hwe dey see yankopon so ordinance si obi so say obema nipa na ye kese na obekron nipa na no matter the bad mind no matter the bad mind you find for the person, God would always let that person stand. I feel sure Ekufo ado kotna ase one ne nkrofo tena ye no say tie we so mama minchirem eye 1 billion 100 billion oba tampa care eyi no se yate so aba 70 se koba na saade a na ese yetete ye niama ebiden eso na de amemedwin se yete so na anwa ebeboa ye ne se wa me na mema awa adwuma tie ha wa wo ye ma pointi wo ye me Akufo Addo me minister wo ye adwuma ma me de waketua ye te so 30%. Fuel ya na woje na woje na 100% free no and then utua half na buy so atua half for amount. Nowhere in the statement of the finance minister did we hear anything about say ye be call IMF there be that one kasada na mbom ose aban say onu nunuma ye fo na NDC fo musika so no wate na watete musika so allowances na ade omoje no wate so maka kire say ye ko dum so mu ko ne ame nemu no ya papa mahama wanfa ne 1 month people ancheda mente sa atroye nchemba coronavirus we ya papa mahama ka say musika emutu ame no 1 month we de mo fa mo Ghana da there be wanye bi da Akufo Addo since April 2020 nothing has been paid to him again. Se ohwe ne nua ken ofori ato no kra de ma Ghana ni bi amfana ni nsino so ko so no wanjimu fuel na wajimu pay NDC ni also wo ofori ata e pay no on famra no fam kire ye because e bi ni ho on je sa ne ama no now tie he NDC for say Akufo Addo ente ni pay so omontete ne nkrofo pay so Jenison madam welcome Nana Akufo Addo say you mate makoshe dem ma weke mateso afi onipa na obo na Akufo Addo tiri so say executives ni sika do so nti yente so no afi the executive ni scientists kaso a o se o man na ye broke nti na executive na ate so nti ono a te so o te so a adenti na wate so because the only message they want to drive to Nkrofo as said the Monfancheme on to men ko kind na wate ase ene say o man ni mo aye din dihwe aban adwuma ye fo ya tete o maketia so again ma me papa wo hwe me mesrew wo ye government appointee a wo nye government worker mesremo aban anka say aban adwuma ye fo watete mo pay so there be the government of Nana Akufo Addo didn't say that. Men ought to send this nibi akotena platform bi so ka say yetete aban nyuma yefo ayi so aka say oboa send the message call radio station was oboa because aban nyuma yefo nka ho MP4 nka ho ye say wo ye government appointee Akufo Addo no na ma we dwuma kotena board we so po adomo kire no ho anwan no musike ni na ye teso mo petrol ye de ma mo ye teso ubetua now
nta na no pay say ye no kra say NDC for pegana ya anke den press conference na san komo ye aseda press conference na komo dia da Akufo Addo asese o mampani a ye kasa wutie na onye ye nti obi a president ye da wasese ye ka kire wo se wo office ho ti o musika so a wate so o kai kwasi that adan no ene ezu o ti ni sika so hwe kwame se ya hwe ni yi a ezu o ti ni sika so yo yate sika no yate so. Why are they not talking about it? Why are they rather instead lying to the Ghanaians and say abanyu ma yefuo mbo market ya na yatete so when that is not true? But they will tell you because when you say NDC knows you wouldn't know. NDC when you say inti yenko kan sa amfengu so no contribution no chop Evelyn obo mechiao enye wanwa enye ferie enye hu say obetete so obeyese na afi Ramatu welcome na afi yate so a osedebi adena government Akufo Addo adena wati waketi aso Akufo Addo kudiska government only policy there be ye dey any policy nti momo de ne dey ye de ne say ye kana wa mpene a na ye de veranda boys ne azoka boys ne mule ajimifo no na ye de omo aba na ya meska kakrama okateche free fan no fix the country for no no ma share ajimifo bi te say Kofi Blay no mo yellow say mo konko ye a demonstration na wadwene ye adwuma for the first time. What they also we ya also with the way Jimmy for we NDC need Jimmy for now we ya for the first time in our life, in the life of Ghana. Assembly plants are the assemble casa Ghana. We nyansenia me nyanseni into the minimum say nena ye shisha ne kekewa ha ochine bi beba afei de ye be manufacture parts and things here. Na mesre wo say na for pa nti edi ankra nti mo gidi pa sa de betumi asolve ane mahama mo nti mo ye sure pa sa mahama nkwa na betumi asesa Ghana for 4 years mo jimi o mo bebre mo atwene nya adwuma o obi aye minister waye MP waye vice president waye president wansesa Ghana. When you're serious, I can't 4 years, but so now do you see the agenda? You met two women in this car, President Mahama, the Oba Bechiska, will be a BDB.